Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Musa aleyhisselamdan başlayın. Keremetli Kur'an'da en atı көп аталған Bani İsrail Yahudilerge Yakup'tun baldarıga jönötülgen paygambar. Musa paygambar tavhid paygambары. Жалгыз Кудайга чакырган пайгамбар. Пайгамбарлар бардыгы энелери башка, диндери бир. Пайгамбарлардын бардыгын энелери башка энеден төрөлгөн менен диндери бир, бардыгы жалгыз Аллага чакырып келген. Musa paygambardın paygambarlığı kündөн да açıgırak aykın ele. Musa paygambar asmandan düşkön, sudan da taza ele. Musa paygambar kündördün birinde zamanında Faraonga kelgende Faraon mınday dedi. Femen rabbukum ya Musa. Musa, Harun, ağan menen Harun Musa'nın ağası. Ekөөң imanға, İslamға çakırasın. Femen rabbukum. Silerdin Rabbыңар kim? Silerdi jaratkan Kudayыңар kim? Sıyınganыңар kim? Kojoyunыңар kim deydi. Al özünü kojoyun esepteytile. Firavun özünü Kuday deytile. Musa jana Harun, Rabbыңар kim degende? Kala rabbunellezi a'ta kulle şeyin halakahu summe hada. Bizim Rabbimiz al bardık nerseni berip, bardık nerseni jaratkan, tuğra bağıt hidayatты bergende bizim Rabbimiz болады dedi. Seni meni жоқтан бар қылған. Bizdi payda kılgan, bizge bardıq ömürdü bergen, rızkını bergen, akıldı bergen, süyley turgan tildi bergen, tuğra bağıtты tanday turgan akıldı bergen Allah болады dedi. Taha suresi 49-50 ayat. Bira hurmatlı Müslüman bir tuğan, Musa ne kıladı? Karun zamanındağı en baylardın birisi. Musa jana oşol zamandağı kebir imanға, tavhidga karşılar бар ele. Alardın pikirleşleri bugün de var. Bular davatlı jolun toskusu keledi. Adamdardı imandan, İslamdan alыstatқысы keledi. Musa paygambardın yüzün kara kılgısı keledi. Jer karatқысы keledi. Ne üçün? Adamдар ağa işenbesin. Adamдар alın jolu menen жүрбөсүn. Nurdu jolga tuğra bağıtqa düşbösün. Karun Allah'ın nalatı olsun. Kana Karun min Bani İsrail. Oşo Bani İsrail'dan özlerinin kovmudan bolgon Karun degen bar. Wa huwa ibn ammi Seyyidina Musa. Al jönököyle adam emes. Musa aleyhisselamdın atası menen bir tuğanın balası. Atalaş bir tuğan. Wa qad razaqahullahu malen. Allah Taala Karun'a uşunday baylık bergen ile. Jaşosu kenen ile. Biroq adamlarda kızganu degen bar. Musa'nın артында tazalar erçiydi. Musa aleyhisselamdın jolun tosalbadı. Musa aleyhisselamdın артында imandular bar. Karun en жақсы kiyimlerdi kiyetli. En жақсы özünün attары, töölörü, minген nerselerde özgöçeyle. Çoğun saraylarda jaşaytile. Özü üçün köptөгөн kızmatker kuldardı tandaytile. Biroq Allah'a şükür kılbaytile. Allah Teala'ga şükür kılıp, uşu nimatты bergen, baylıkты bergen Allah'a sajda kılganın orduna, Kuday Teala'ga sıyınıp şükür kılganın orduna tekebirlenip bardığını Musa aleyhisselamdın jolundan tosotile. Kündördün birinde Musa aleyhisselam barını imanға, İslamға çakırdı. Musa aleyhisselamға Allah Teala zeketті farz kılgan vahiy berdi. Baylardın 1000 dirhamdan 1 dirham jetim jesirge versin. 1000 dinardan 1 dinar jetim jesirge versin. Bul degen söz 1000 dollardan 1 dollar ber. 1000 eurodan 1 euro çıkargın. 1000 altından 1 altındı jetim jesirdin hakkı degen Musa paygambardın zamanında da zeket farz ile. Anda 1000'den 1, bizde 40'tan 1. Karundu Kudaydan kork. Allah sağa uşunça baylık berdi. Baylığındı jetim jesirmenen bölüşkün. 1000'den 1'in bergin dedi. Karun
байлығынан шығара тұрған зекетті есептесе өте көп екен. Байлығына қызғанды, бақылдық қылды, сараңдық қылды. Шығарғысы 1000-ден 1-ді шығарғысы келген жоқ. Андан кейін Қарун өзінің ең жақын ішенген жан жөкөрлерін, бүгінде ошондойлар бар, қошаматшыларын чакырды. Жанына чакыргандан кейін көрдүңөрбү, силер Мусанын айтканын кыласыңар. Мусанын артынан жүрөсүңөр. Муса силерди бир гана туура жолго баштабастан, туура багытка бербестен, бүгүн эми силердин байлыгыңарга көз артты. Силердин тапкан мал мүлкүңөрдү алмакчы. Муну жолдон токтотпосок болбойт деди. Эмне кылабыз? Спарта деген бир бузуку аял бар экен. Аягы суюк аял. Аны чакыргыла. Ага бардыгыбыз ортодо акча жыйнап берели. Мусаны бир шерменде кылбасак болбойт деди. Муса алейхиссалам адаттагындай коомду жыйнап, иманга, исламга, жалгыз Кудайга чакырып жаткан эле. Дават кылып жатты. Зекет жөнүндө сүйлөп жатты. Андан кийин Муса алейхиссалам анын да дининде барды. Мен сарака катана яда. Kim birödün mülkünü uğurluk kılsa, anın kolu kesilet. وَمَنْ زَنَا فَهُوَ غَيْرُ مُتَزَوُّجْ جَلَدْنَا. Üylönelek durup, nikesiz birödün ayalı menen, kızı menen zina kılsa, anı kamçı menen urabız. Eğer üylönüp durup zina kılsa, taşbaran kılavuz. Dep, vaaz kılıp jattı Musa aleyhisselam. Musa'nın çakırığı davatını okup jatkan kezde, ellerin arasında birö kıykırıp ыйлап, betin aymap, kökürögün жыртып кыйкырып ыйлаган аял тура калды. Аны көргөн Карун, бул айткан шариятың сагада жүрөбү деди. Сен урлук кылсаң, сенин да колуң, ооба, менин да колум кесилет. Сен зина кылсаң, сени да таш менен кылабызбы? Кудай сактасын, мен буга чакырган, мен кантип ага бармакмын? Жок, шариятың сагада тиешели, ооба. Ал кезде жанагы ыйлаган аял турду да, канча акчаны алган? Муса менен ушул ишти кылды деди. Musa menimenen zina kılgan dedi. Bu din düşmanları maksatı Musa aleyhisselam davattan tosu. Adamdardın işenimiden alыстату. Musa aleyhisselam turdu da Allah'ın kudreti menen, Allah'ın atı menen suranam. Men üçün okeandın, dengizdin sularını kurgatkan Allah. Taşlardan su çıkargan Allah. Joktan бар kılgan Allah. Maga Tavratты түшүргөн Allah. Atı menen suranam, çındıkta aytkın. O ayal dedi. Ayaldın жүрөгүндө iman oygondu. Ыйлап туруп, жок. O Musa aleyhisselam, sen мындай жолго hiç барбайсың. Карун жана Карундун аскерлери мага монча акча жыйнап берди. Ушуну айтайсың dedi. Şermende кыласың dedi. Allah tabaraka ve taala Musa aleyhisselamға жерді баш ийдирүүгө буйрук берди. Мусанын кызматында болгон жер, Муса эмне деп дуа кылса, ал ишти аткарасын деди. Муса алейхиссалам ага жаман дуа кылган жок. Бирок эртеси кайра эле кычырап кийинген аскерлерин, кулдарын, желдеттери менен келе жаткан Муса алейхиссаламдын жанына келди да: Муса, эгер Аллах Таала сага пайгамбарлык берген болсо, мени сүйгөндүктөн, мени жакшы көргөн, мага байлык берген. Мына, менин артымда канча аскерлерим бар, канча байлыгым бар. Сенин эмнең бар dedi. Аллах иманды сүйгөнгө да, байлыкты сүйгөнгө да, сүйбөгөнгө да берет. Аллах байлыкты имандууга да, имансызга да берет. Бирок иманды Аллах да бар, байлыкты. Аллах кафырга да, мунафыкка да, эки жүздүүгө да берет. Бирок иманды Аллах сүйгөн бенделерге берет. Musa aleyhisselam жанына келип, мактанып жатты. Бирок аны көргөн кебирлер азгырылып, кара Мусанын байлыгын, кара Мусанын аскерлерин, Мусанын кийимин кара, минген аттарын кара. Musa aleyhisselam ал кезде жараткан Аллах табарак ва таалага жалбарып дуа кылды. Аллахым, вакыт келди саат. Бүгүн эми жерге кайра буйрук берген мага баш ийсин dedi. Аллах табарак ва таала Муса пайгамбарга жерди баш ийди. Бир дуа кылган кезде Карун жана анын аскерлери бутунан ашыгына чейин батып кетти жерге. Кайра экинчи айткан кезде тизесине чейин.
Üçüncü duada kekirtegine çeyin. Andan keyin jer bunun baylıktарын özü менен bir жерге toptu dedi. Топтолгон байлыгы, касырлары, сарайлары бар топтолгондон кийин Муса алейхиссалам кайра дуа кылды. Жер менен жексен болуп жер жутtu. Карун жана анын аскерлери байлыгы эч нерсе калган жок. Аны көргөн кээ бир имандуулар Кудайыма шүгүр. Мунун артынан жүрбөппүз. Азгырыгына азгырылбаппыз деп Аллах Таалага шүгүр кылган бенделер болду. Allah keremetli Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 69. ayetinde mınday deydi. Ya eyyühellezine amenu. O imandular. Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen bendeler. Bul hayırlı imandularga. İmansızlarga tiyešesi yok. Köngül buladı şu imandularga Allah'ım ne deydi. Ya eyyühellezine amenu. La tekunu kellezine azav Musa. Musa'ga ıza bergenderdey bol boğla. Musa'ga karşı çıkkandarday bolboğla. Musa'nı kur domat kılgandarday bolboğla. Feberra'ahullah mimma qalu. Allah Musa'nı alardan aytkan nersesinden tazalap körsetti. Ve kana indallahi veciha. Musa'nın Allah'ın aldığında bir tutkan ordu var edi. Sıyırmatı var edi. Emne menen sıyırmatı? İbadati menen. Kudayga kulçuluk kılganı menen Musa'nın Allah Taala'nın ordunda özünün karmagan ordu var ele. O imandı bendiler. Allah Taala'nın barlığına bilin iman keltirgen bendiler. La tekunu kellezine azav Musa. Musa'ga ıza bergenderdey bolboğula. Musa'nın Allah Taala kanday taza ekendigini ıyıktagın kadir barkın barktadı tazaladı. Mimma qala alardın aytkanıdan. Ve kana indallahi veciha. Musa'nın Allah'ın aslında kadir barkı ordu var ele. Sıyırmatı var ele. İbadati menen, imanға, İslamға çakırgandığı menen. Andan da dağanın kadir barkı kötörüldü.